Jo, projedeme to teďko. Dáš to? Ty si to taky fotí, myslíš? A já nevím, jako znovu srát. Počkej, to oni se tam otočili. Asi Oni jo. možná nemají pasy, tak se vrátí. No, prostě něco vyvracný kamion. Tak já jedu. Jedem, projedem to. Děcka, Držte se. držte si klobouky, jedeme z kopce. Jedeme do Litvy. Lotyšská. Je to tam. A tady máme rychlosti. Ježkovič tady už jenom 50, 80, 90. Je to tam. Tak jsme tu, další země jde. Další zeměně. Zeměně, máme tady další zeměně. A dálnici tam neměli žádnou. Tak asi nemají. Brďo. Konec dálnic. Už nepojedeme vůbec rychle. Jestli vlajkají. Pabaigs tas mintis pratęst, ar galėtum išklausyt tu mane savo neblaivius žodžius, kai vėjas po tuščius laukus pamečiau ir nerandu tyloje. Gal šiandien aš dar net tas, kur lauki, nes atsiskyręs nuo savęs. Aš einu, kur akys nuves. Kai rytoj saulė pasitiks, leis man bent sekundei dar sugrįžt. Viską, ką norėjau pasakyt, aš ateinu iš tavo sapnų. Čau. Čau. Tak co, jak se ti líbí na dovolená? Dobrý. Skoro u moře. Palmy tu nejsou. Byli na té loďce. No na ty lodi, ne loďce. Lodi. Ale jinak nic. To je ale nádherně v Rize. A ten červený dům, to bude kostelík. A za chvíli udělá bim bam. Pasakyk, kad dar nepamiršai ir visko, ko ieškojai, neradai. Veda pas tave visi keliai. Aš ateinu iš tavo sapnų. Per ilgai dviese mes, bet atskirai. Tik jos dabar kitaip matai. Tu mane visą laiką suskaičiuok, iki durų kelią išmatuok, tyliai kur man eit kartok naktyje. Gal šiandien aš dar net tas, kur lauki, nes atsiskyręs nuo savęs. Aš einu, kur akys nuves. Kai rytoj saulė pasitiks, leis man bent sekundei dar sugrįžt. Viską, ką norėjau pasakyt, aš ateinu iš tavo sapnų. Vyfotíš mě s mojím autem. Jasno. Michael. Šála, Eka, Boxlav. Šája, Eka, no, 1900 Liz 1039
Gadam. Kolo. Kai rytojų saulė pasitiks, leis man bent sekundei dar sugrįžt. Viską, ką norėjau pasakyt, aš ateinu iš tavo sapnų. Pasakyk, kad dar nepamiršai ir visko, ko ieškojai, neradai. Veda pas tave visi keliai, aš ateinu iš tavo sapnų. Teďka si celý nevypiju.